5 mjeseci nakon što je Skupština glavnog grada usvojila program privremenih objekata, Uprava za inspekcijske poslove i Sekretarijat za komunalne poslove uputili su dopis gradonačelniku Saši Mujoviću, tražeći da se po hitnom postupku izradi novi plan zbog pomjeranja bašti lokala 2 metra od stambenih zgrada. Uprava glavnog grada je to shvatila, da je jednostavno postao taj jedan problem o kojem sad razgovaramo i oni su, koliko sam ja saznanju, da je gradonačelnik već krenuo sa formiranjem radne grupe koja će raditi na izradi novog plana i programa koji bi trebao po hitnom postupku da se odradi i da se usvoji u Skupštini glavnog grada, to je procedura. Dodaje da se odbornici moraju ujediniti kako bi nova odluka bila na dobrobit svih građana, posebno ugostitelja. Siguran sam da će se to u najskorije vrijeme dogoditi, da ćemo krenuti u realizaciju toga svega i ovdje smo prosto morali da vodimo računa i ugostiteljima. Znači, i da budu uključeni, naravno oni su bili prije uključeni, to svakako, možda ne u dovoljnoj mjeri, možda se nije dovoljan glas njihov čuo kada se donosila ova odluka. Mislim, generalno ne može se uvažiti ni svaki njihov zahtjev, treba naći neko kompromisno rješenje. Dok se ne donese nova odluka, na terenu će i dalje važiti sadašnja regulativa, kaže Kovačević. S obzirom, kao što sam rekao malo čas, da smo uvidjeli ovih neke stvari koje treba promijeniti, tu nalazimo kompromisno rješenje da usaglasimo, odnosno da damo mogućnost prije svega ugostiteljima, jer to se najprije i najviše na njih odnosi, da oni dobiju malo na vremenu i da prilagode funkcionisanju nesmetanog prolaska građana između njihovog privremenog objekta i stambenih objekata, dok ne bude primjenjiva i stupio na snagu nova odluka koja će, kažem, svakako biti u najskorije vrijeme donešena. Ako bi Uprava za inspekcijske poslove primjenjivala dosadašnju odluku, gradske službe bi morale da uklone veliki broj terasa i bašti, što bi ugostiteljima nanijelo značajnu materijalnu štetu, poručuje Kovačević.